disciplini voltizovanje djece učestvuju deca starosti od 2 do 8 godina. Članovi konjikog društva Knez Mihajlo, Tobila Maza, trener Suzana Janković, pomoćnik trenera Jana Janković. Molim vas jedan aplauz za najmlađu sportsku ekipu na svijetu. Tamo su kuće od čokolade. Mateja Ćosić, 8 godina, jahanje sa obe strane, figura ranjen kauboj sa obe strane, jahanje naopako, klečanje sa podignutom nogom, stajanje na konju sa podignutom nogom i centre. Sada klečanje i podizanje noge, stavljaju stajanje sa podignutom nogom. Koliko vedricka s tim ekranom. Evo, klekla je Maza, jedan aplauz za trenera Suzanu Janković i pomoćnika trenera Janu Janković. Uspešno izveden manevar. Maza je klekla i podigla Nađu Radovanović koji ima 7 godina u sedlo. A sada gledamo Jancina sa obe strane, figuru ranjeni kauboj, sa obe strane također. I potom figure sa podignutom nogom, što klečanje, što stavljanje. On će izjemati Martin Vrat i ona će ga tako podići u sebi. Uvijek je od radosti. Maza je savršeno sređe. Jedan aplauz za Mazu. Živjela u šumskoj koledici 3 medvjeda. Jedan je bio veliki, drugi nešto manji, a treći najmanji. Toliko kooperativnija od Kobile suze, ukoliko se ne varam. To je bilo zabavno gledati, a čini mi se bolje od Gonzalesa. A mi gledamo Branislava Nikolića, koji ima 7 godina. Ušli smo u Afriku, da sademo papriku, znate onu žutu, finu ali ljutu, znate onu žutu, finu ali ljutu. Ušli smo u Afriku, da sadimo paprike, zbog bananske paprike. Povuku nazad, da se uzjaše Mazin Vrat. Hajde vidimo kako će to ispasti. Op, bravo! Svaka čast Pavle! Bravo Pavle! Dami i gospodo, molim vas jedan aplauz za Pavle Jankovića. Tako da se zaista čini da Suzana Janković svoj posao radi izvanredno. Anđelija Vučković, on ima 5 godina i upravo jaše sa obe strane. Ranjeni kauboj sa leve. Sama kazati mama, mama, kamala luka, lutkica nana. Bio je to mladi gospodin izvanredne frizure, Aleksa Jović, godina 4. I ona ima isti repertoar kao i njen pašnjak. Pop, svaka čast Natalija. Bravo Natalija. Drugovi, pa za njim i oni, potrča
Jedan aplauz za Maju Milovanović. Znači kad izlazi ništa još. Kako je to perfektno izvedeno, svaka čast Petra. Sada i centar. Bravo Petra, i to rezultu. Finaliziramo sjajnu tačku. Bravo Petra. Jedan aplauz za Petru Momčilović koji ima 4 godine. A sada slede Dimitrije Mladenović. Sin Višeborca Slađana Mladenovića 10 mjeseci ima. Evo u akciji 10-mesečnog Dimitrija Mladenovića, sina Višeborca Slađana Mladenovića. Učini se da gleda u potpunosti uživo. Bravo za Vinogradskog sina, dame i gospodo, molim vas jedan aplauz za Dimitrija Mladenovića. A evo i Vukašina Milovanovića, još jedna dobra, 10 mjeseci, oni su najmlađi članovi najmlađe sportske ekipe na svetu. Vukašin Milovanović je unuk šefa Višeboraca, Ravana Milovanovića, očito krvni je voda, i u Dimitrijevom slučaju i u Vukašinovom slučaju. A ovo je Vukašin Milovanović, unuk Radika Milovanovića, Protosovskog i to za Ljubičevsku skloničku i dan. I naše još Vukašin, molim vas jedan aplauz za Vukašina Milovanovića i ovoga dožila. Čekamo jedan osmeh pomoćnika trenera Jane Janković. Za kraj ove uspešne prezentacije vožđovanja dece i najmlađe sportske ekipe na svijetu, deca od 2 do 8 godina, članovi konjičkog društva domaćina, konjičkog društva Knez Mihajlo, na delu Ivu, Nađu, Branislava, Dunju, Pavla, Sofiju, Anđeliju, Aleksu, Nataliju, Mariju Celku, Dimitrija i Vukašinu. Svaka čast, iz godine u godinu, sve bolje prezentacija vožđovanja dece, sve bolje tačke, bogatije, u nadi želji da će iz njih izrasti neki veliki voltižeri, što je opet posebna disciplina u konjičkom sportu. Evo paketića bambi koncerna. Paketića Grabar, Grabar Požarevac, paketiće daje najmlađoj sportskoj ekipi na svetu. Ajde da se poveze
oči ova. Halo? Ovo je malo... Naravno da ne.